پاکستان بن شہر اسلام آباد مستر شاپنگ مال CDA نیمگا سیل کنک بوتگ گوشک بیت کے اسلام آباد مستر شاپنگ مال سینٹرس مال باز برا غیر موافقین کارمرز کنگا نوٹ سے رسگا پدہم قسمیں گامگی چورگ نبوتگ ہمائی صاحبہ سینٹرس مال دوشی سیل کنک بوتگ CDA شعبہ رتا گوشک بیت کے سینٹرس مال انتظامیہ را شش برا نوٹس داتگ پہلا نوٹس 7 مارچ 2014 دومی نوٹس 25 اکتوبر 2019 سیمی نوٹس 28 دسمبر 2020 چارمی نوٹس 31 مارچ 2021 کا پنچمی نوٹس 11 اکتوبر 2021 کا اور ششمی نوٹس 23 نومبر 2022 داتگ مسلسل نوٹسانی باوجود سینٹرس مال انتظامیہ پرمان حیال گورنا پتگ مسلسل بلڈنگ خلاف ورزی کارمرز کنگ صاحبہ سینٹرس مال سیل کنک بوتگ گوشک بیت کے سینٹرس مال چارے نیمگا کاردار تا جنگو سیل کنک بوتگا و پولیس ہم مزن نفری سینٹرس مال نزدیک گورا تعینات کنک بوتگ گیش گمان ظاہر کنک بوگائیں کے گوستین روچا سینٹرس مال مالک مزن وزیر آزاد کشمیر تنویر الیاس نیمگا شہباز شریفہ گون دب جاگی صاحبہ سینٹرس مال سیل کنک بوتگ وش نیوز اسلام آباد